Baš je super. Dovedeš te ovdje da si igra. Gledaj go, ima i tobogani sa broda. Mažeš u važu da se ispušta. Da, šta je rad? Ajde tobogani sa broda. Ja mi se skroz spušta. Ej, ljudi, mora da idemo. Mora da idemo kod ovih. Ej, Mišića mora da pokupim isto. Ne znam kako da ga... Mišića će dovesti setka. Kao pušteni slanci. Ovo je brod. Go sailor now! Budi moj mlađe kapetan, hoću s tobom ja na okean. Čekaj, ja ću kao... Kopnovi! Pa zašto? Dio dozu! She's fighting away! Ahoj, mate! Ajde, A kako ja odavde? Možda u pomoć? Jo! čekaj da stikam momke, Čekaj, falilo nešto. Stani. Don't wanna feel like that, get off me! Stani, imamo. Čekaj, ajde. Not from behind! Ja, slikaj do 60! Samo ti se kasno gledaš. Nego, kako baš kako popoj si? Lepo. Ti si, a? Jel tako bilo u Titaniku, jeli? Nisam taj detalj primetio. Jao. Čekaj, slušaj. Čekaj, evo ide muzika. Nije lao, kako se zove? Ček. Dete gladno, ne ruku. Kome te pije voda? Ovdje. Ne znam zašto je ovo bio ovako srce. Legneš dole, to što ide tu. Znaš kako ti kako sam moram što to neće. Dajte mi dajte mi 5-3. Puštaj! I on krene sad. I sad snimaš naše. Ej, gledaj. I to su naši. I sad kad hoćeš nekog da zoomiraš, malo da zoomiraš, evo. Držiš, a nemoj da ti snimaš krenu. Ok, i onda ga vratiš. I onda hoćeš da isključiš. Znači, opet nađeš negde, nađeš nešto interesantno, prije koša.
Kaut Milan. Evo ti Stević i trener. Trener gdje si je? Stević, vidio sam. That's your mind. Šiško, slika Šiško. On je nagodan za samodržavanje. Čovjek je usavršio svoje borilačke sposobnosti u cilju uništenja svog neprijatelja, onog koji mu ugrožava život. Čovjek vreme nikad nije uspio da se oslobodi svog najvećeg straha, straha od smrti. Međutim, kao razumno biće, čovjek je vremenom shvatio da se ograničenje, veštine i uništenje drugih neće osloboditi straha od smrti. Zato objekte borbe prebacuje na sebe i protiv sebe, gde koristi mnogobrojne metode koje je koristio protiv drugih. Na taj način, nagon za ubijenje pretvara u želju za preživljavanje. Prebacivanje objekta borbe na sebe samo, čovek dobije snažan motiv za lično borilačko usavršavanje, treniranje tela i duha i za odsudnu odbranu života. Pored ubilačke instrukcije koju čovjek ispoljava u sukobu do života i smrti, vremenom se razvijaju i simbolički oblici demonstracije borilačkih veština. Tako se razvijaju umone forme borilačkog nadmetanja. Današnje borilačke veštine kao najsavremeniji oblik borilačkog nadmetanja dođe Jiu-Jitsu klub Vršac Urban Jiu-Jitsu. Yin-Yang Gunja Hrvatska. Kung Fu Feniks klub Kraljevo. Krav Maga Beograd. Lični klub Poževac. Kajči Čuvansko Beograd. I naravno domaćin Arhivu Biku Velikog Gradišta. Ovo je bilo predstavljanje svega onoga što ćete vidjeti večeras. Veliko Gradište, zatim mesna zajednica Veliko Gradište i kulturni centar opštine Veliko Gradište. Kao i brojni sponzori, donatori i prijatelji koji su nam pomogli da ovako uspešno organizujemo jedno ovako prelepo večer. Sada imamo priliku da najavimo. Ninjutsu.
Ninjutsu je ratnička veština koja je stara preko 2000 godina. Cilj joj je usavršavanje sebe, duha, karaktera i tela, nekom reči kompletnog bića, a ne dokazivanja znanja. U javnosti je ustaljeno verovanje da je ninjutsu samo još jedan od brojnih japanskih boračkih veština. Međutim, Bujinkan ninjutsu je ratnička veština samoodbrane i preživljavanja u najtežim situacijama. To je bila strogo čuvana tajna koja se prenosila u ljudske porodice ili plana sa ocena svima ili na najboljeg učenika. U ninjutsu se pored izučavanja upotrebe tradicionalnog japanskog oružja koriste i moderna oružja za borbu. Nije važno kako oružje imate u rukama, već kako ih upotrebljavate. Ninjutsu škola Požarevac, Dojo, je jedna mnogo škola na svetu koja radi na učenju Sokia Nagasaki Hatsumija, osnovana 2006. godine i od tada ga školu prošlo 100 učenika. Škola je članica Ninjutsu Saveza Srbije. Trening je vodi instruktor Vladan Damjanović, Shigishi O. zbog ime.
Ja, und dann wird er